Олимпий Васильев, Марут Балтамаев, Узбекистан, переготовится ковер. Петров, Кёхмантан Дугайдан Бинокуров. Дугайдан Бинокуров, Гаврил Федоров, Мегагалас, Дугайдан Бинокуров, Эймеган. Москвалы, Айна Дибит. Она атанағаны. Дугайдан Бинокуров, Эймеган, Бачотна Казданина. Уала Ишнеметне, Оспатилос Колага, Капутустуна Деректенар. Оланда олар қолабыр болан Дугайдан білеген. Прокопий Петровка, Түркен Оспатила Клубка, Тапсайнан Деректенар. Окамга акаверга капсыны көйді, кахалмандықтан республика чемпионы ватна өрім комиссионы спорт мастера Юрий Серметчиков Том Пободыра. Капсыны көйді, кахалмандықтан Алпаны Абакова тоғыттар тағытта көйгі мастера Батайын монқы көйді Алпаны Абакова. Ажы қолыра Роттаны қатнағы Спатилонью көңіл тұсты өрім комиссионы. Бигде демепеек Нюрба, Валерий Данилов, Ленинской аграрлар Буковерка, Анатолий Татаринов, Рустам Прокопьев, Белемнелер. Аковерка аграрлары Араман Астанаев, Хакасия, Оскар Дмитриев, Оленья Кускулус, Артем Лукачевский, Александр Колосов, Белемнелер. Кахалмандықтан кепет Арманыстан аяқ көңіл тұстуға Арасиус потом мастера Сибирь пережора. Ванна Сибирь федеральный округын чемпионы. Және қанан ұлған бұғыз Хакасияттан Арасиус потом мастера Сибирь федеральный округын чемпионы онда пережора. Кахалмандықтан тағыста. Ота сачыда өлі Оскар Дмитриев. Буковерка Нюрбаттан биіктен Тимофеев, Ленинскайдан Валерий Данилов тапсы хайжанлар. Таңыры алла. Дугайдан Бинокуров бейін ұлақсаны көйінер. Петров же біремекенді ұтырылдыр. Малекөге тағы тағырадыр. Ооо, жәрі. Капсыны көйді, Кахалмандықтаны Арасиус потом мастера Сибирь военный федеральный округ чемпионы пережора Араман Астанаев Хакасия. Анда ким көйді?